uma uthola umbuso ucabanga ukuthi uthole nokulunga kanti ukulunga kuyimele kodwa lo mbuso uyilungile futhi lo mbuso kona ugadiwe amen akona imizweni makhono kancane lo mbuso lo ugadiwe ugadiwe lo mbuso uma uganga ngawo ingakho kuvele kuvuka indoda nje kade ingasiwe KZN ithi umuntu olapha phezulu uhlangene awuna ngizwa basana kusho basana kusho indoda just an ordinary citizen yase South Africa ehlala KZN ithi lento ikhona emhlabeni okohlishele KZN uyazi ukuthi uNkulunkulu uthe abakwazi abantu ukudlala ngombuso ngikhona mina mnikazi wombuso amen uNkulunkulu uyakunikeza umbuso kuphela kushaya amen abese becelele afuna ukubona ukuthi ukulunga wakuthola yini inkinga ngendaba yokuthatha uJesu kanti awuhlukananga nasona inkinga lento yokuthi uyikhona lase-African Gospel Church yakusembusweni kodwa umbuso uyakuthaba because khona izinto zasembusweni ongakwazi ukuyigcina ngoba uhlukananga nezinto zasembusweni kunama requirements nama qualifications okungena kulo mbuso uma kuthi ufunani akushiwo ukuthi uthatheke okusho ukuthi kunezinto okumele bawuyihluphe ngazo abantu behambe bebheke ufuna ukuthi hayi ngilahlekelwa umbuso ngihambe ngifuna umbuso ngihamba ngifuna umbuso wajani umbuso wasezulwini ongathi ugcina intombi ongathi ugcina insizwa ongathi ugcina uma ongathi ugcina ubaba ngifuna umbuso bese usufike khona embusweni uzosebenza yabona ngco uzosebenza uzothi imali edliwe sakade ngikubhabhadisa uma ungakhipha kwishumi ezizinto zasembusweni ungazenzi uzohola ngelanga lokhole ngalo ugijime kumashonisa nakusasa amen there's nothing wrong nekapani esebenzela there's nothing wrong nabantu abaseduze inkinga inabo amen ubike umbuso wokusebenza kodwa ungafuni ukulunga kwasekusebenzisa oh my God muthini uhole namhlanje imali phela wabaqala ukulinga uNkulunkulu ngokweshumi uthi inkosi nako kweshumi uthi ngibambele umholo wami Nkosi nanku 10% wakho wena Nkosi ukuthi ngibambele yonke lento yenela amen uNkulunkulu akho kuncane wena odla okukhulu uNkulunkulu uthemba into yethu ngoba ufunile umbuso nokulunga sengizobamba ukulunga ukuze agadleke umbuso amen Jesus kodwa funani ukuqala